press meet along Francine Linali to Pan Pachikan Spanko. Up with I see a sing rock kilo. Alang Likel Lapen like a Salomor B spokesperson, Lapen to Mangro Sarlo, spokesperson, Ramsey Timum Sar, spokesperson, Lapen like a Sarte Kramsa, Alang Kasi kini press meet kito bangke ladak kinangan political party ku kacikrong akimi a party atum adhek statement kiti ningje nangni alam kaningje kawebi alam kepamanggu lason ilitum theklong lo adhek IPHLC amaifu kunane naga tumlong meeting dun lo hola swadim lo alangli statement kipi alangli lam kaningje press media engno ke koi gali adhik tumpulo je ai gathar phan ke koi sida ke koi gali lage nangli tuat engno press media long dolo haladak alangli kipuke laso long ri bangke lake karbia phan chot gali nit katuk beta chini lasi karbi tu laso karbiang long amen killer jana step alangli gidam Sita lada itu cicini neng bangke, ili tuma panang ke piceng aguta, mikil hir pusita me mikir bolong ke, komat pan lo flote karbi pan sikipu, lasi siksidu lang bong ta, aki krek a difference abangke, ili tum teglong, ili tum bangke hongjuk to mikil pahar pulo, dimahasau ke, halaso ke North Kachar Hills pulo, di laso alam jong silang dam lo pute hola sota itu pandang ke amen be sida ke kiwa karbi tum si reng chot nei karbi tum si do chot nei bugali sita amen gitu ke lada ke karbi tu si do nonta karbi ang long tu si do lasi laso statement bang alang li phan ke chong gali ke lage alang li mithang si alang kaning je posi laso statement bang ke condemn lo la pen lason provocative statement lason munida phan Pachi bohong saya statement bang alang liningin je dead se kime lapen isi dolang lada tribal lang bongta ka recognize a tribal do recognize ne tribal do bangadim lang yung si recognize lo pusta da ka recognize ne tribal do la itum pudame mati non chakma bhalne pudamo sistame autonomous council do lo la tum sila sidang itum ko pisi recognize lo adivasi tum sitame hu angtan lo adivasi ben da adivasi ko son lo ka recognize hula soalam bang lang pamika ni lapen alang like ningji latum phanan ke pata pilap nai la CCM sar kaningje team karbiang long itu chief kaningje isialam klardak itu leader kaningje klardak alam do lapen hola soalam bang ningje mangchi pameka pulote hula hello correct lo ate pulo Bangladesh pen kibang a Hindu punon Bangladesh pen kibang a Muslim punon Bihar UP pen kiwang speaking Hindi speaking atum punon ba ladak akaprek along ripen jene ban non Manipur ben kiwang nang kibe aku ki punon tribal ang bong sida lason akimi kiwang atum pan in class itu non kiwang atum pan bangke dakke dim klong pithek thik pusipu ate bipot ma itu example lang dam nai bangke Uttar Purbila long son ke kiwang chengke itum relief camp si bilo hoda Staff bange pinikwan lo hola so 400 plus amuni pen pinikwan lo kedo hoda lason dak taxi hola dak non pijar alam pini tum non kachithan alam lo hudak sitame ki bangcheng hul bangwan lo polote ili tum chini bakal lo kini kosona condition lo non sita tribal lo kiang bong pen nitum alang lituma phan chuki dam tangta ladak pen nilitum lapu nilituma long keni tum pen chirap laso chira pen laso Manipur long ghotna do bamahut cardinal autonomous council si kirab joine si that pen issue ni tum highlight le media long son non son highlight kali sitame kinan sot pulote ni tum list apilo laso list apeng pen nang tum ahok kalima kalang ma bangke kuma phan si phone kuri di ma hala so dim sita ladake nang li tum long et ko dak pen si kiwang pusta 500 sosi hola so ni tum pothai long lo ante hala so hota ni tum relief camp ka bunai do ma
jong si tum relief camp bonai pulote adhek lam ningje nang ni sta ningje nang ko hoti adhek relief camp bonai pulote da oso community bai school dun oso ta bai lada ladak bang lo pulote la so right to education la tengke latum high school padu nei school padun lo pulote latum school dun hot ke chok ki jun angton alam doi latum mithang adim chiripo mo ultimately ke lada ke tum adim klong pek nang ko lasu alam si tum directly ke ningje ka disi lasi inflection ki bang tum apha dak kuki dah hai lada kapre ka khai thai sta non tong sikot itu mi theklong e pilo non ama bangke itu kuki bensi theklong lo laso po thak posi hala bai pa clear lo laso po thak ta ki koi gali second alang li aku jam thuli lo lason alang li puli lo ladak bangke sob aparman ta ku are dake amen ki irke katu bai phana tribal e pilo ke ki pilo joini si rengma banda pota pilo lason na thaksi ladak kapre ka tribe tumhal tiwa phanda dak pipon lo tribal tumhala ni pota pipon lo hala sota latung ni puke pilo non ladak kebe ke che atuma fansi long le pata ke pipon ji fansi latung ke laso polisi en pusi ninje ante theklong lo mante kilong nei arai de tum phan jong si non tribal atum ta pota long nangi pulo tangte 1951 1952 ahut ke do bom hala tum si pota long puke clear laso dim long thang controversy ta ve lapen non na dhek tum langnam pamekani naga polling le recognize ni alam ta gali lata bang nagaland na long ta adhega tribe naga san ke ka recognize ni do he amen ni pungtung te la chini pulo te alang ni chini pamekana polaya lamang lasi lason son a statement lason son provocative statement ki pi bangke la bangke chi withdraw nei la pen lason pulo tangte karbiang long ke lason politics se patnang nei ke thom alam the pinana tum ningje lo pinangan mane APH kan cap sidula hardly ada itu ke hoso 6 sidula practice ke ndeke chini ne pin se practice lo laso chini si 1986 aninkan hutke ESDC kana bangke 6 sidul ke dolo ki do tanga bustulo sitame la swaja kong long ke 6 sidula teng pen bangke itu ma long ri long pat itu ma khe itu ma jutang itu ma ritin iti political laso ke raikong ya phan bangke laki enough kali dorlim kali lang laso puthaksi itu mangke Indian constitution na teng pen article 244 a teng pen autonomous state ka kilong dia right do posi autonomous state ke itungke dihanglang ko 30 years 35 years itu kaning ye tangalam te non si ako 6 sidulalam ako rong aphan than la pulote kachini tangalam lo lake munida phan ke pamang huken ki than thapya level laso alam bang gali non bangke koson si itum laso long rifan si rai nei pulote non ke ilitum ke kapre ka tim long ke itum along tin along rilong si political a danger bang difference do mane dim long bage tribal ang bong a danger da dumati lasi kilang nain ke one sided ke chokche itum kilang nain bang ke do barin penan ke ki damtang itum let lo wan ma ki claim po nain let lo sitami non ki claim po na bang ke chokche bang claim po nang lo a ke chok alam bang si claim po nang po lasi itum langdam lu pulo tangte laso dim lo pan bang si non jitu jai gathar tum kaning je non jitu la APHLC pu tum kaning je pon lake totally lake Karbi Anglong along tribal non tribal ba ke do badi matum apen akimi ki bang laso space ki pi akimi tu man space pina ko bangke kroyone lapen lake Karbi Anglong amen killar bangke lake alang li jai gathar ke nang kilari phan nang man ta heman ti ba Karbi Anglong po amen kilari ke nang man ta heman ri laso na man ka heman ke nang like ladak ke lake chok che pin lo lasi Karbi Anglong arat itum ke kaninje kang tung ladak lo je alang like itum Karbi Anglong arat atum pupu regionalism nahi regionalism nahi chok regionalism masih chok che pulo tanang athot bang nang ke matha jong si regionalism kalidet pulote nang ke matha jong si nang mithang adim chipavir de je fansi regionalism ki claim pulote labang chok che enda regionalism lason nahi inon itum langdam elo pulotangte BJP a party to nilituma leader CM Dr. Tuliram Rohan sar ke langdame lote kamatha bangke regionalism a thought pen sikami claim so sin teklo da ki do barim la da akhai phan da along ri phan sikamatha pon sita non a kathar bangke Karbi Anglong anta amen larnan to laso lang statement pi bangke la ke ekdom chi withdraw nei la lasi lason nang mang ta himan ri pu bang nang jakong da lason ke pinang ni rada tu lason iklem thapa jakong bang pinang ni lasinon nili pitum dolang mojong si dokok pula ni di tharmon ko lasi akai cuma pro
isialam bangke isia political party jong si lead bangke leader bangke responsibility masih lamni gini without any responsibility without knowing history Buronji প্রত্যেক জাতির কিছু বুরঞ্জি থাকে ইতিহাস আছে ওরাটো শিখে বাংমা কমেন্টও শিখে বাংমা ইসে আন্দাজ দমতি রিটেন হিস্ট্রি আবিষ্টা ইসে আটমোদো ইসে হিস্ট্রি দো আছে জেআই কথার এসে লিডার নন দে কালি some controversial statement puro dimasar pani ko dakla se nanu to arjulong lo da hai mene dimasa tumda ani ko dolo ate bangke ada dimasa area lo ada khaibarim kumachi ke baprang ma ke bapima la halam kani je pen dimasa tu ta nanu to ma Jadi, langsung aningi oi bani ki bangke alang li history bang aburonji bang chini ma ba chini lor se kani ni chini ne pulo se niji nang mithang history karbiang long karbiang history jong si chini ne puto so niji tap nang sila ke sia khairam do ili khai kang thim se ka kumati that Mikir Hills, Panon, Carbianolo, Upiatesi Halasoho, La Constitution Casamarato, Constituent Assembly, Mikir Hills for Upiatesi, Not Kachar Hills, Upiatesi, Non Bisara, Jointia Hills. Had a majority, but Jointia to Apache Kipaman. Also district pulo also Meghalaya state kilometer but Khasi Hills hada khasiyat tumsi majority hala tuma rights hala tuma culture hala tuma tradition ka protect je bansi Khasi Hills pura government of India bahar so constitution customer tonge amenda ki pondo Garo Hills are a majority Garos to protect their interest, political interest, economic interest, social interest, dupik. Amen ta lasot pensi bantu. Karbiya mau lason lo, dah karbiya khai mana bahara gitu kita tolong ni pulang hobi. Sudah lasot district, kalau lasot longri east punun west punun, babangke karbiya tu masih ke panong lah mendu. Ida ninghang mati, masyarakat dah kroilo, parti itu dah kroilo, harus kasih men itu kasih kasih bukan lah itu mas spokesman ninja lo. Jadi lah soal ke ऐसे parti polam dah kali, ऐसे karbi, ini konten ini, statement, controversial statement itu bangke, jok sila bangke, kayak pada bisa angke kali. Aku orang ini, Cina ni pun ninja jadi sini. Yang si history Cina ni pun orang ninja jadi sini. Masih, kaprega alam makar dulu, masih spokesman saya itu bulan, alam ni punya penanya. Amun ni dah, tadi alam ahok ke cethanu itu ni lagi. Jaya kathar ini retired officer. Government lama bang alang retired masih ingat ramai retired lo pun retired after retired so job है दो मत ये dasar lo pulo tangke ke sar pun ke claim ये के दामी बात उन्होंने claim दामी पुले lela company कोवे tinggal dari kau ni kuri jengko pene lain daksi somar so tu kamu Rengdor ini pas celongi pan gila retirement ke sarang tu claim last time ada retirement job bosan sedang nak claim doa non ke claim apa ya velo sakuri dah jadi retirement job pasti dah ke isi political party pun nak same pasti
apa election ke patu agenda masih nanti terjawab. Terjawab lah. Alang leader anda bis kami politik along ke election ke thur long ke lagi retirement alam avi terjawab lah ta. Sita me anon alang di kining ke claim ke dam ke thegu no atain ke India ang tan pen kumani aja kong pen ba pini abidi ba alam koi pen sidang nang claim mong nang na itu apan ke kirim itu lasi alam di non ke claim ke dam itu lang bomba tadi bomba kunapen abesi kunapen alam toy pensi abidi pensi malam toy pensi dak nang claim bomba kaya politik man aso bang non ini tunta tadi bomba lasi alang di laso retirement job itu dak nang claim politik party nang keseng nang itu nang claim lem pami no election nang patu dun bomba nang sedang dun bomba sedang no kosong na cipai pan cipai no ini tunta BJP party tunta election ke patu party no tunta claim po nang thang polisi sita laso na polisi alang ni claim nang ne kar dia ke pan mo arni sima ni isung krung doji bagi wirda di ang ke doji tulang laso na Allah maki bala sona polisi mo kama ke deng ko nang ne lasi ala somni pan lailo ke phere me ke lahai alam ke claim ke dam mungkin ang tan pen mungkin ya pressure ba peni nang ke toy la son pen sidak nang claim ko na kasi lailo ilitum kado we song tum anta lo char dia song ko na kado we tum ta si bang ke consensus lo je declaration lo 1951-52 pen aprang ilitum district long le aprang pen dak itu ketak Hindi speaking to not mate Bengali speaking to not lahai tum ilitum 1952-51 lasu hem district long aprang pen dora pera tum an bangke dake politically non ba ada socially ba gada sitame dake arat dolo ba dota chok ilitum chekroi sar sido de angbong pen angbong bong appointment hut ye 1952 apit an ke putar listing than ke nang ji ja nai ko lam ta kiningge tumdo ba isu ke tumdo mata isu ta endame kaching wa ting sai ngong sinam ko asal ta ke nang ni pu phang gali than et nang ni pu phang gali sitame ke nang so ta la si la so isu ta pon na me la ba ke Athe itu non langka Bihar UP nili Penia Jharkhand Delhi Haryana Punjab Highland ke ningge je Hindi speaking mainly ke UP Bihar 38 crores above mane almost 40 crores population ada hala dak penjong si Bihar UP pen la 40 crores a population angkong penjong si lak ho bang nang toy chok chok nuwe siga ta nang ligun no ti lak ho ke tren potro tren ande kan pak ko di ngeli tum ke dake ka bi pen ka do pen pangrum pe si lak trowet ladak ko si li tum ke MLA ta chi pahai nang ko ladak ko si li tum ke bang ko da trok MSC ta thur si pahai nang ko MP ta dak ko si pahai nang ko lak trok abutra sangong si de Pulau Tangke ala 40 crores Bihar UP kapre ke pupedal. Hala dakang si lakh crore baga Bihari ba Hindi speaking si dang ang chong pulang ke pinapen ke ito na 36 constituency MSC ta minut avelo. La pen ke MLA bang P ba non bang ko puta minut ta haidun de. MP do puta haidun de. Lasi lasu bang ke influx tu bang ke laki ni tunta lahai ke phere dam do lasi ni tunta kroyri. Lasi not only Hindi speaking ba Bangla speaking la tuma funded kali ili tum ke kapre kathe tumanda cire nangi lasi la kapre khai do ana panta ili tum chepa okona la ke 1951-52 aprang ben Karbi Anglong district long le aprang ben do rapera tu pensi ili tum chepa okon chornai laso phit an bang ke jingwai pon bom nai jong si la song bo laso phit ke bang ben dak kaprek longle pelang kadawe nanga cerai kiti ke pene ke ther penon jat penon bidi sore penon le cerai lason do long tante la ke chingwai pon bom nang ko kadawe all political party la da ke party kuchi pu pepinsi kadawe chelang petsi la ke insai ponang ko ngwe ma sit thot bagara me kai lab nang chiplung na am ke
ili ke meso jakong bangke ina jakong mati lasi tung ke arona teng pe sidam nang lasi vijiar ko alam ta kai ta ning de ber lo hala dake lake plung ek nang ku lake ki plung ko bangali nang tur illegal occupy to lasi nang tung lake unan ku lasi ki o ya porta apor etum ku bom do lasi arona long ta lapun ki pari deng arona long ta nam do lasi ini tum dalam seorang bencetan nampu lagi unang ko lagi pemane biari kabi pulang kali lo lagi reserve land do lasi reserve land long ke lagi mane kabi do mane di masa do mane bengali do biari do kami lah bangke unang ko lah bangke owek nahi lagi tapi owek nahi pura itu nungwe malah dalam kalau we terpara hemi kai dalam nak bangla tak cok jadi ha ke dalam tang ningkan truck cap nange cok 1952 apit pe nang chok chi ye kathar mani silam pachini me tu ngai lo alang ni Karbi Anglong tribal district kitu kirji ba men kirlaji ku ke matha ben te alang li Assam ang kang along tribal state ki irnangi ku di manang selang dengpon hai ba dengpon pot ini kita sekolah di pi hadak ke ye kathar man sekolah di Assam ke tribal state ku bangke ni di sekolah di alang li hai ati alang li ke ruki pulo sen sinan pagir pobo non pina balam chini ne non ko ke ruki pulo sen si alang li ke pagir pobo arlo lo kada we polisi metar alang li ke si bom claim rabo la si alang li la denga he ako alang li yong si Assam ke tribal state vek nangi declare vek nangi la ke tribal state tu yong si alang pina yong si ola sam la so isu ke dengpon Karbi Anglong ke dengpon put ke to nang tak nang ke ni kami lapu munit han ke pal ni phan lapu hin pon toy ke Karbi iso jangan tumhan ke paborbat di bagai phalang nu edi ku bangke kai ding pi si pa nahok edi ku bangke ni tum check right tum check la sialang ke phan reject lo ni tum mahin bange to lasi pinilada ke press meet ke chong nang ko kalama la ahok pe kalama ke Isia political party APSLC po tumla inut bahani leader tu isuman a statement mane controversy pamanghu laso joine pen sili tum kisuman alama ke Karbian sinon cebhong nang saya sonman dalo ahok alama ke kado ka Karbi Anglong arata tumta kamanghu ta do thui kace bohong bang pini ha Munipuri pen pini kuki itu ake non nangkile lo galam ke ili tum da Karbi Anglong district si Karbian si lam cepat funang sai lam cedanang sai la bang ke isi ka phiri mi meta do mate isi kace thrak mi meta do isuman APSLC kace krong Ajhoka lidar tu non kathar saho putame alang li jaya kathar ta kisuman controversial kisuman a statement kipi hala sojoine pen lasia hokalam ke alang li laso a controversial kisuman alam kaning jaya joine pen ili tumpan non uwe kimia tumana pamang huta do koklo ate maha tribal state polam da ninje tanglo nilikaning chinia tengkulong te ilitum Karbiang alida ratum jokang hubenta tetelang bon jela son tribal lage tribal land mada tribal district po bangke athema Karbi po anji chini chot hala tribal po lamang chiniam de la Karbi daga Karbi Anglong po lamang si ilitum kato ko beta ka chini normal ke komantune hala tribal land ko alam dadak ako pe badun lok ta non kathara samo bangai lasi hala sojo ne pe nili kachinya teng kulolang te non APSL sialong kami claim duna tumisala daga bang kamang hudui bo pe nili ya son le APSL sialong le do pusa nili kathara samo man pui nang la son kisumang controversial lamang ninjedu nang nelo ninjedu merangelo pusi nili pui porlo hala sojo ne pe non alang ni pan ke kroya tum ta mang hu de di la so bang ke nili tum kiri bang ke lalo es democracy
along bang ke to political party ali opposition party tumta intang nangji strong nangji hala bang ke krono democracy pe na isa ta no na so lapu ha Karbi Anglong panta tribal land lake tribal district pu ako lapu song si ako divert to that provocative kisuman lalam ningji to that hala bang ke chokchi athema piniar niya hogalam bang non hola dak Manipur along laso non hodak penangai pe nilidaga do kukia tuman pupe ata haladak pan keba amuni datu laso Manipuri atum ta puansi in thaki solo ahogala ma Manipuri hodak Manipur atum ta piklo ta jhog atum kisuman atum hala hoytu Manipur atum pen daimadan Manipuri pe atum pen daimada da joinesi la pukar Anglong long na kang bak nang lo atum ta haladak atum cheto tik la pen hogalam langdam lu plote la so khe bangke ili tum Karbi khe pen apar ake the ka kire la pen kacepat du pun akai no la hok langdam ili tum Karbi Anglong ta Karbi phante kuki tum ke tu aja ka te kuki tum alon dum ka hema rit ka to ka ili tum son lum tek lum si kali la si non la so khe tum ha alang li ako kontroversi kisuman alam ning je pe alang li non cepak keng lo je la tum refugee inglo adim bi viet nang hala so possible ta me alang itu labang ela anda cepat ke alang itu ke bang kacung adona la bang si komanda la sono ke segre halal alang itu la sono alang ni labang ke aku pan ke da kamat hadam pakai lo la ke joy ke kam li alang itu kalek si inglong aku binang gipu halal so subject lo plong da refugee jong si binang kem binang lo tal ke disease la so sa aputa ke lang thui lagi disease lang nang gi lagi la sa halal bang itu mat hadam lo muheta ninje lo ke lalu plung ta ai school o somar kato kabe ante la sotang ka poisa malo ke kang hor pon te la ke atema akapre ka step non Karbi Anglong along nyong sila son kache bohong ka charlo pen kuki Karbi ba ko mane anan akapre ka khepen ka charlo pen a relief ke kem ki pi nai po hala bang kaninje bang ke choki men ta no man ka kapre ha Manipur ha ko ane a district nang par etila da Karbi Anglong na pa te ko pia polo laso akapreka district hala takta dungarai to sang se dagli tum Karbi Anglong nang itu lasi at least APSS kathara sangota mathanai polo je CM ke claim paklem nang la bangke opposition polling le kali kala ma khindi penang polam da be mati ho ha ki mission asom ke mission lo la ke punaing ke